pozdrav svima, ja sam Blaženka i u današnjem videu ću vam pokazati ukratko program Golden Mines ili program jako simpatičan u kojem radite sa patuljcima. Znači prvo je naravno potrebno registrirati se ili logirati se. Kao lozinku upisujete samo slova, znači bez točkica, bez brojeva, samo slova i zatim ulazite u program. Kao što vidite, ja sam se registrirala tek 9.4. Čak prvih par dana nisam ni radila jer nisam ni razumjela program, ali mi se jako sviđa sad kad sam ga malo proučila. Što radimo ovdje? Postoje 4 stvari. Prvo je da moramo iznajmiti patuljke koji će iskopati rudu. Drugo je da tu rudu prenesemo u skladište. Treće je da se ta ruda pretvori, procesuira u zlato. I četvrto je da to zlato zamijenimo za pravi novac ili da iznajmimo više patuljaka koji će nam donijeti više profita. Dakle, idemo redom. Da, prva stvar koju ako radite kao free, onda vam je to jako bitno, morate odraditi daily bonus. Ja sam to već danas odradila, htjela sam vam sve pokazati, ali baš u sred videa sam ostala bez interneta, ali nema veze. Znači kliknete tu na daily bonus i tu će vam se pokazati mali zeleni kvadratić, kliknete na njega i pokupite taj dnevni bonus. Ja sam danas dobila 45 zlatnih coinova, znači potrebno vam je nekakvih 2 do 3 dana da biste mogli početi raditi. Nakon što ste nakupili tih 100 zlatnih coinova, idete ovdje na Hire Gnomes. Znači, treba vam 100 gold coins da biste mogli iznajmiti jednog patuljka. Kao što vidite, ja na ovom računu imam iznajmljenog jednog. Možete uložiti u program pa kupiti i ove skuplje patuljke koji će vam davati više tih gold coinova. Znači samo kliknete na Hire i taj patuljak će biti iznajmljen. Dalje idete na Store of Ore. Evo ga, tu će vam pisati koliko vam je taj jedan patuljak iskopao te rude. Znači tu će vam to pisati. Ako vam tu piše 1, 2 ili ne znam koliko, idete ovdje na Take to the Storehouse. Ovo ne morate raditi često, znači dovoljno je jedanput na dan, jedanput u nekoliko dana. Znači ne morate to svaki čas klikati i skupljati. Dalje, kad ste to pokupili, idete na ovo Ore Processing i tu ćete vidjeti koliko imate tih gold coinova i idete na Process All. Samo kliknete tamo. Ja sad nemam trenutno ništa, ali nebitno. Dalje, što vam je još bitno? Bitno vam je gdje ćete naći referral link. Znači kliknete na ovo Your Referrals. I ovo vam je vaš referral link. Kao što vidite, od referala dobijete 30% od svake referalove uplate. Evo ga, ovdje su vam sva pravila. To je to. Dalje, što je još bitno, za isplatu, kliknete ovdje na Order Payout. Za isplatu vam je bitno da vam isplata ide samo na Payeer, nema fee za isplatu, isplata je instant. Isplatu možete zatražiti samo kada ste nadoplatili, znači kada ste uložili taj $1 ili ako imate jednog aktivnog referala. Kada želite uplatiti, idete ovdje na Replenish Account. Trenutno vidite da imaju akcije. Znači ako idemo preko Payeera, ako recimo uložite $10, dobit ćete 1000 gold coinova i još na to 100% bonus.
jako zanimljivo. Inače, ovdje možete vidjeti vaše stanje računa. 70% od onog što skupite vam ide na ovaj račun za kupnju novih patuljaka, a 30% vam ide na ovaj dio koji možete isplatiti. Kao što vidite, program je 413 dana online. S obzirom na to koliko je online, baš i nema puno članova, što je možda čak i dobro. Iako danas više ni to što je neki program 400 dana online ne znači neku veliku sigurnost. Inače, ovo je ruski sajt, to je meni odlično, ja volim ruske sajtove, oni su uvijek nekako postojani. Ovdje pod video imate video tutoriale od ljudi koji sudjeluju. Sad problem je jedino što ja nisam našla niti jedan donekle kvalitetan video na engleskom jeziku iz kojeg bi se moglo nešto naučiti ili razumjeti. Sve uglavnom Bangladeš, Turska, Indija, ruski jezik ili slično tome. Pod rules imate pravila. Znači, pravila. Pod news su vam novosti. Ovdje ćete vidjeti, imaju znači referral contest za referale. Nagrade su jako lijepe, nisu za baciti. I tako dalje. To vam je uglavnom to od tih nekih bitnih stvari. Ako šta ne bude jasno, pitajte ili ćemo snimiti još neki video. Hvala, pozdrav!